10.9. Druga strana. Druga strana. Spoj. Druga strana. Ajmo, širo tenka. Treće. Ajmo idemo tenka. Kretanje na kolenima, u krug. Ajmo nazad. Vedla. Moram da šijem. Širo tenka. Idemo tenka. Idemo tenka s tem čim. Idemo tenka kajte. Ajomijaš. Ajmo, tugijaš. Okurijaš. Dobro, ajmo na kolenima kretanja, ali ne u krug, nego idemo tenka na kolenima.
Ajmo. Dobar, sedite na vas. Onda tu, ajmo. Lako, nemoj da gazite jedan po drugu. Po jedan, još su. Došli, ja ću vidjeti. Pa nazad. Pa napred nas. Deset i deveti pio, završite, sedite tamo isto. Osmi pio, polano. Dinajmo. Imamo neko drugo. Onda idemo. Dobro, Jovane, ti sve. Vas dvojica, ajmo ukršteni. Bez ruke. Gledamo sve. Uroš se. Možeš i ovako i onako, pa nazad upijaš. Ajmo sjeda. Ajmo ustaj. Judo pad sa zadrškom. Dobro, sedi, da te ne mučimo sa judo padovima. Ajmo. Stani. Češ nekog manje da baciš? Može. Koga ćeš? Koga si? Dobro, daj. Smo isti oci izabrali. Je rekao Zoran. Surade i vinagre. Idemo koš i nage. I na drugu stranu, po ikijel. Ali dobro, sad nema objašnjavanja, ajmo, ponovno. Ajde na bojanje. Idemo sljedeća, učekajte dalje. Soka pejte dalje. Evo na djaka Hane.
Eto. Oduzmi taj nož. Čudanski, ko te geši? Govori vrlo. Bez noža. Sve je na šome nuči. Idemo Ikea. Druga ruka. Eno lice. To je isto Ikea, a sad je. Sanki. Donkio. Ajmo još. Dok se kako nosa, vi ne pitate, ajmo. Pa naš. Malo to bojite. Imate prostor, sasvim dobro. Diši. Diši. I ovaj nož, stvori tamo. Dale. Tu idemo. Po 2 puta. Pa ću trajati na drugo. Idemo nož. Nož. Ajde loš. Vrati nož. Šome nuči ili minage nismo vidjeli, ne prestraši. To je bio napad jako me nuči, šo me nuči pravo. Šome nuči pravo. Sad ide jako me nuči. Sada ću Ajde. Usporite to malo, usporite. žuti si. Treba ti 10 kg. Samo 10. Lepo tvoje.
ponovo. Do dole. Ponovo. Idi mi nagiraš. Izvuci ga lepo. Ne, ono. Po jedan, po dva put, kako? Po dva puta. Sve po dva. Ajmo. Ček što još imam. Nikio. Dalje. Ajmo udarac u stomak, idem i nađem. Crnom skin. Dobro. Može ono da ti ga testiraju? Ma može, rekao sam slučajno malo zakačila. Hop. Evo, šiko radi. No. Aj, tam ima jako pravi. Dobro. Evo teče na njih. Jester? Ne. Pat. Aj tam ih jako kanu. Znači, hajde. Baca je nebo zemlja. Pa, učak. Blokirao. Hvala. Ajde ne staju, radi tehniku do kraja i ponovo. Dok se ne sveti, nema stajanja. Ajmo na Gjako kamiju radi Iki, omote i urade. Ura, ajmo omote. Ljudi kime najde. Malo, nemoj da ga bacaš u zid, nego ovako. Ne prosto tu gdje da pače. Tamo, opet da. Opet da.
Da, na drugu ruku isto. Ajmo, skopio nogi. Ajde. Ponovno. Jao. Kako god kreneš radi tehniku, bez obzira što si pogreši. Eto. Jako hranu ide na drugu. To i to. No su vari vazale, evo. Na kolene, evo. Što mi uči Ikija? To je maka, jedna ura. Kata to Ikija, isto na kolene. Hvala za ramena. Ajmo, volite sedite. Ajmo, radi pan. Ne pričaj tamo. Evo, sljedeći. Uzorno. Ajde, radi, nek glede mene. Po 2 puta svaku teku. Da. Evo ti još jedan pojas, da dišeš tako. Sedite, to ne polažete, ajmo. Ima vremena, ajmo, ajmo, pitbull, ajmo. Dobar, Bolić radi. Sad tehnika Bolić. Polako, bez lomljenja previše.
Evo. Evo. Kreći se. Zato što tako olako shvataš, zato i ne polažiš. Viš kako radi. Malo budi malo. Vidi se malo. Znači, moraš raditi, moraš malo raditi. Kreći se. Dobro, ajmo. Ajde, ako radi prvo 2 puta takira. Evo. Isti zube. Polaganje puta 6 mjeseci. Ovdje sad stisni zube, ajmo. Da. Stigli. Kakav unikio. Učekajte stanke. Evo, čuvari vas. Još ja nisam. A ti nisi raditi? Malo pravilnije. Ajde obojite, prvo Marku uradi 2 puta kortegeši na obe ruke, pa ti poslije. Ajde. Dođe do dole, sad kraj. Nemoj da mi tu kukaš, nema kukanja.
Dobro. Sve ti dobro. Ne rušati. Ajde, radi. Ajde. Pa evo da vidimo vas dvojicu posle na pola. Ne trčite, polako. Vetar je na kolenu. Dobro. Ajde uradite tam nazad u ustajanje. Birajte sami neku taktiku. Ja ne taktiku. Ajmo ti. Isti. Ajmo, brzo. To ja kažem. Po jednom radiš u svakom tako. Ovo ti Maša. Treća tehnika koja je. Ajmo Marko. Ajmo Marko. Ovo još jedno. Ili mi naj. Evo što vam može ti. Eto. Grbo. To je bude prvi. Bude prvi na jednicu.
Trenero